ngalila thatha amaplese ngoba mina ngalutho ngasala nje ayeye ntombazane hawezimanya ayala ithanda khona hawezimanya ayeye Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya uye umbona iDube lona ophethe lona uhlelo lezomdabu babukele emakhaya niyazibonela ukuthi futhi sihamba naye namhlanje futhi umkhulu uJobe niyazibonela babukele emakhaya ukuthi uvathile futhi namhlanje ushaye zakhe ezibuvu babukele emakhaya sisakhuluma ngayo impande umuthi othi babukele emakhaya fonani ke kuyona inamba yakhe umkhulu uJobe sizoyidropa khona ngezansi kwescreen sakho nibone babukele mina ke ngiyangithola kuhlelo futhi ika Dr Dube TV la ngenza khona ezibukayo ezifana nazo lezi babukele emakhaya ke nina okwenu ukuthi ni like niphinde futhi ni subscribe umkhulu uJobe uzosichazela abukelele babukele emakhaya phinde asichazele futhi ukuthi yini asiphathele wona namhlanje sicacisele ukuze babukele emakhaya bezoza ukuthi kahle kahle kwenzakalani esigodlweni sakaJobe siyabukelela umkhulu nawe siyabamukela futhi ohlelweni lezomdabu nenjalo umkhulu. Hayi siyaphila yena umkhulu uJobe lo ngicabanga ukuthi nabalaleli emakhaya basaphila nami ngicela ukubabingelela abalaleli lana balaleli namhlanje na ngiza nendaba enhle futhi enkulu kakhulukazi ngoba le ndaba ithinta abantu abadala bomuzi nomuzi. Le ndaba lena ithinta abantu abadala nibona lona isaka leli liphela nje leli saka leli laligcwele ngeligaya kodwa manje uyabona ukuthi liyaphela leli saka leli liqukethe indaba leli saka leli abantu abaningi baneyinkinga la ngaphandle abantu abadala babo bavilapha abantu bayakohlola athi umuntu idlozi lakhe lathi uyitshulwa athi omunye idlozi lakhe alikho athi omunye fanele balungise umsamo abanye baze bafise ngisho ukuyothwala abanye baze baye ngisho ukuthwasa imbala ngoba idlozi libashonisa ngapha nangapha lingafuni ukuqonda isidala sabo singafuni ukuqonda inkinga leyo nto leyo ngoba manje na ugcina umuntu engasazazi kwena omunye azahamba athi umuntu idlozi alikho azasindisa umuntu azathi umuntu idlozi alikho mina sengikhokhe kakhulu mina idlozi alikho idlozi azathi omunye angiphuphi wathi omunye ngiyaphupha kodwa ngikhombuli kodwa manje na uthi uyabheka ngoba umuntu nje kwenzakaleni na kanti indaba ilapha yana emsamo lo mlilo abawothayo bawotha bebaningi kodwa manje na bambalwa abasebenzele ukuthi uqhubeke uvuthe indaba injalo ke lana ngiphethe indaba ke le yaleli saka lana ngiphethe umuthi la lo muthi lona ke uyalikhuthaza idlozi uliqondise ngalendlela yokuthi idlozi uma uyiphuphile into kube yiyona noma kuthiwa ngabe uyisangoma esathwasa esingakaze singene lo muntu ezolapha la uzongena umuntu alaphe yebo ngoba idlozi lakho ulithwaselile uma uthi wawuthwasa ngoba kufanele kodwa angisho umuntu owathwasa ngoba idlozi lakhe lalivele libhedile ongafayela athwasa yes ngoba abanye ngibanikeze lo muthi bagcina sebebheda abantu bafika abantu ngisho abathwase ngokufanele kodwa bese bevelapha ukuthi bawufunde umuthi okulapha bona abantu yebo indlela lo muthi onamandla ngayo abanye abantu ke baba nenkinga yokuthi uma ngabe izinto ke zabo ke zime kanjalo balahlekelwe yithemba ngoba abanye sebehambile izinyanga zibashonisa zibashonisa ezintabeni zibashonisa emfuleni zithi ziyabasiza kufa izinkukhu kufa izimbuzi mahhala kuthi kuthiwa kuyazanywa kanti bakhohlwa ukuthi bathake nje umuthi oqondene nomsamo ukuthi umsamo uqonde ukwazi ukuhlungeka umsamo imoya isebeceleni idlozi libe seceleni ngoba lo msamo lo noma ngabe usuwakhe kahle wawudlela kahle kufanele kube khona imiphumela egcekeni ungabi khona indlala yokuthi abantu abasebenzi abantu abagane yebo umuntu kuze kushaye u35 ehlele egcekeni yebo
azazala iy'ngane zibe u-3 zibe u-4 kodwa ulethu uyaqoma kodwa lowo muntu lowo kuba ukushiswa impepho lo msamo lo umnyama. Yebo mkhulu. Umuntu azaze abe na-40 umbhemu kodwa uyasebenza kodwa akaganiwe. Lo msamo lo umnyama. Yebo mkhulu. Sikuyeke-ke nje ukuthi abantu-ke phela manje sebe namalungelo bayazenzela izinto ngendlela abathanda ngayo kodwa ziningi iy'mbuzi esey'bulewe emizini yabantu y'bulawela mahhala. Ziningi futhi nezangoma ey'thwasile zithwasela into zithwasela into engekho ihlala emizini yabantu ngoba umsamo ongcolile abantu bengaboni ukuthi kufanele kugezwe umsamo uhlanjululwe ungabakhombi napha nangapha ukuze kuqonde. Abanye baze bathwase zibe u-3 zangoma egcekeni. Umsamo umubheda ngempela. Uqakeke ukuthi ziba kanjani iy'godlo zibe 3 egcekeni. Yabo. So-ke lo muthi lona kuyayiqondisa yonke leyo nto ihlelo ibe ngohlelo. Yebo mkhulu. Umuntu mase sebewudlile nje excuse me. Sebewudlile kahle nje umndeni nje kahle wawudla wonke. Lo muthi awudli nomndeni wonke eningathelelani nawo amanzi. Yebo. Uwudla nomndeni enidla nawo esithebeni kuphela. Yebo. Yes. Uhluke ngalokho imithi eminingi abantu abadala kunethiwa makulungiswa umsamo akulande bonke abantu bomndeni bazohlangana. Lona uwudla nabantu enidla nabo esithebeni. Enzwanayo nabo. Yebo ngoba kufanele lo muthi usebenze ngenjabulo yenu. Iy'fiso zenu zifane egcekeni elilodwa. Yebo. Ngeke iy'fiso zenzeke emagcekeni ahlukene ninento seyingafani. Usebenza kanjalo-ke lo muthi iyona-ke into ewuphakamisayo-ke lo muthi lona-ke owenza ukuthi usebenze ungene kunini usebenze nedlozi elijabulile enilibona manidla nijabulile lize kunina lize liqhubeke nikhangeze impilo yenu iqhubeke ngenjabulo. Yebo kukhanya. Ngoba mangabe niliqoqe bonke abantu bomndeni abanye befika benyuka ubele abanye befika bephethe izinto zabo ko-cash pocket engalungile ukuthi ngizolungisa idlozi ayisebenzi leyo nto. Yebo mkhulu. Ngeke isebenze leyo nto leyo. Nophinde niqale phansi futhi niphinde nikhokhe imali futhi enyangeni. Le nto yenzeka kanjalo ukuthi mangabe ulungisa umsamo, lungisa umsamo nabantu odla nabo ogqokweni olulodwa. Yebo. Yebo, lapho-ke idlozi-ke leli enijabula kulo nalo lizofika nalo nikhangeze ngenjabulo ngoba inhliziyo yenu vele njengoba nidla ndawonye nijabulene zikezelene. Yebo, injalo-ke leyo nto-ke yilona-ke leli saka leli-ke eseliphela-ke. Ngithi abantu-ke kabeze-ke benze kuleli saka leli bezothola le nto ekula kuleli saka ngoba izobasiza futhi izobaphela inqubekela phambili. Bazoyibona impilo ukuthi bavezele umkhulu ukuthi ibukeka kanjani le phakathi. Phela bazoyibona kodwa phela umuthi yizo iy'nkambi lezi. Kodwa umuthi nje uwumuthi kanje. Izinkambi lezi abazoyibona futhi izobasiza ukuphilwa ngazo ngoba umuntu ungazi ukuthi uyosindiswa ngoba idlozi yakho livelapha selikwenzele phansi udla imali uthi uyalizama kwangenzeka so ungaze ulande iy'lwane uzoyifaka emzini wakini ulande iy'gubhu. Hhayi isigubhu ungasenza musenza kodwa hhayi mudla le nduku le hhayi kodwa kophela isonto ububona nawo ububona into iphupha yenzeka umuntu umphuphe ngisho ezofika ezegcekeni ezokuvakashela umphuphe uthi hhayi lasovakashelwa ubani namhlanje avele afike ngempela. Umudla le nduku kuyakhanya amathunzi lawa avimbayo namaphupho angabonakali kahle nemimoya le engasile le esuke ingamele idlozi ima laphaya uma usudla le nduku le ngoba le nduku le mangabe nisayiqala usuku lokuqala nihamba le nduku le niyimiselela ngaphandle le nduku le niyimiselele ngaphandle niyiphalaze khona niyigeze khona bese-ke niyabuya-ke bese niyingenisa ngaphakathi-ke ngoba nisuke niyomema
abantu laba bakini abangaphandle abangasekho legcikini asebehleli ngaphandle ngoba bebuka ukungcola okula egcikini. Ngoba kuze kube nenkinga nje kusuke kungcolile manje nake nihamba noyimiselela lo ozoya kwemiselela afika imiselela ke bese nihamba ke nisebenzise leso sigejana bese niyabuya ke bese ke nisebenzisela ngaphakathi ke bese ke iyaphakama. Nibuye nabo bese ke bayake bayaqhuma bese beyafika banitshela ukuthi hayi sesikhona ke manje ke sakhishwa yini le ekhaya kwenze kanje seniyaqala ke niyalungisa ngendlela abantshengisa ngayo ningakadavuzi ngoba ukudavuza lokhu kokuqagela ukuthi nahlolelwa kephi ngendlela umuntu oyebona ngayo kodwa mase sefika sekuthiwa akaproduce umsebenzi ahluleke. Kodwa uhlolile kodwa namkhokhela futhi imali base kumele enza kusavuka sefanele manje akhipha induku akusavumi ingoba yini umnyama idlozi ngisho uzoya kumuntu kufanele ulibikele imali khanya ifika ivele into ukuthi leyo nto leyo kwenzakaleni yenziwe yini even ngisho kulahleka isilwane yebo la kade nisilusele khona yabo mangabe isilwane silahlekile uze ngomuntu udlula kutshela umkhondo idlozi isuke likhanya lapho yebo mkhulu kwesinye isikhathi umkhulu ekokunye likutshele lona idlozi ukuthi ubani ozokusiza kule nkinga obhekene yiphi indaba esangoma yebo uyiphuphi into lapha njengoba manje sekunemkinga yokuthi manje izangoma eziningi zivele manje ipakisha ama-suitcase ziyokothwasa leyo nto leyo mudla lenduku la ungadla lenduku lo makufanele uyothwasa oduka la abantu bakini botshala sebatshelwa lapho ukuthi kunomuntu la hayi lezi ngoma zamanje ebhakisha isuitcase isikhwama zihambe ziphume ethaveni ziye bese zithi ziyothwasa yabo la makufanele nje uyokothwasa uyidukela uhambe uyokothwasa abantu bakini bobona ngoba sekuthiwa hayi bekunomuntu owafika la ngosuku lokuthi kanje nani senimfune namfuna kodwa kusuke kuyiyo induku le ephakamisa abantu abadala abasebenza ngokukhuthala bayihlunge bona abangcolile babe one side amavili abe one side amasosha abe one side onogada babe one side abazingeli babe one side amafolosi abe one side sibophele isikibu siqonde kwaziwe ukuthi kufunwani la egcekeni ngoba ubona nje kukhona amavili emhlabeni nasedlozini akhona uma kuzohamba abazingeli kuhamba onogada kusala amavili egcekeni yini eyolunga lapho yini eyolunga kulowo muzi lo yebo mkhulu ayikho into ezolunga injalo-ke balaleli-ke indaba asibonge futhi mkhulu uJobe siphinde sincuncuze sibonge kakhulu ukusipha isikhathi sakho namhlanje kuhlelo lwezomdabu babukele emakhaya umkhulu uyakwazi ukuthi akuphosele impahla yakho iphasela lakho lifike la ungakhona wena okwakho ukuthi WhatsApp noma umfonele umtshele ukuthi udingani ngoba ziyakhipha lana ayikho into ngokuthi uyithole la esigodleni sikamkhulu uJobe ila iphendula kwakhona impela-ke lana babukele emakhaya nina okwenu ukuthi ni-like niphinde ni-subscribe uzokufakela impahla yakho wena wakuletha uphepha number wangakini umnikeze ku-WhatsApp wena uzobe seyakutshela ukuthi impahla yakho uzoyithola nini mase uyisebenzisa kanjani babukele emakhaya-ke mina ngumbono kaDube Sibongo ake ningi-like niphinde ningifollowe ni-subscribe babukele emakhaya sesiyaphuma-ke manje mkhulu ake sivalelise babukele emakhaya hayi abalaleli asicele uvalelise abalaleli kodwa abalaleli hayi abangilalele bangangithinta enambeni yami ejwayelekile u-073 367 3303 basha abakudingayo bonisana ukuthi basizakala kanjani balithole usizo njengoba esho-ke umphathi wohlelo ukuthi kuyaphoseka injalo indaba kodwa nje impilo ikhona sibonge